Народные республики Донбасса обратились к России. Repubulika y'abaturage ya Donbas yasabye Uburusiya ubufasha maze buhitamo gukora igikorwa cyihariye cya gisirikare mu rwego rwo kurengera abaturage bahohoterwa kandi bahagiriwe nabi n'ubutegetsi bwa Kiev mu gihe cy'imyaka 8. Kubera ibyo tuzakomeza guharanira guca intege ingabo za Ukraine no guhashya ingengabitekerezo ya kinazi muri Ukraine, ndetse tunashyikiriza ubutabera abakoze ibyaha byinshi b'inkoramaraso ku baturage b'abasivile harimo n'abaturage b'Uburusiya, в том числе и граждан Российской Федерации. Ubanza nanjye nkabije mu gusubiza inyuma cyane. Uyu ni Bwana Vladimir Ivanovich Putin ubwo yatangazaga intambara yeruye kuri Ukraine mu kwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2022. Ubaza neza imyaka 3 irenze ukwezi n'iminsi 21. Nyamara Bwana Vladimir Putin mu mbonize yabonaga ko mu gihe kingana n'ibyumweru 2 gusa ibintu byose azaba amaze kubishyira ku murongo. Mbere yo gukomeza kambanze nkure kubanze wumve naka kantu. Breaking news coming in right this minute. The Ukrainian military claims to have shot down a Russian strategic bomber. Inkuru nk'izi nizo zacaracaraga ku bitangazamakuru hirya no hino mu isi. Mu ntangiriro y'iyi ntambara iguhuza Uburusiya na Ukraine, isi yose yakiranye ibiturika by'ibiciro bihanitse kubera ihagarikwa ry'ingendo ku bicuruzwa biva muri Ukraine no hirya no hino mu isi binyura mu nyanja y'umukara. Icyarimwe ari nako Uburusiya bifatirwa ibihano, n'ubundi ibi bikabihano byahindukiye bigasonga Uburayi. Nkuko byumvikana, Ukraine wenda yari ifite ubushobozi runaka bwo guhangana n'Uburusiya, gusa nkuko benshi babigaragaza intambara y'Uburusiya na Ukraine ntiyari kumara kabiri iyo hataba ubugize umuryango wa NATO, ubumwe bw'Uburayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafashe Ukraine mu bya gisirikare ndetse no mu bindi bice bisigaye by'ubuzima. Ku mpande zombi abasirikare batagira ingano bamaze kwasiga ubuzima, abandi barakomeretse, intwaro zikomeye, indege z'intambara kandi zigezweho, byose biri mu bikomeje gutikirira muri iyi ntambara kandi bibarirwa akayabo k'amafaranga mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo ntitwavuze imbaga y'abantu baburira ubuzima muri iyi ntambara babarirwa mu miliyoni bamaze kuva mu byabo, abana babaye imfubyi kubera iyi ntambara. Icyarimwe ntitwabariyemo n'ibikorwa remezo bimaze gutikirira muri iyi ntambara. Ikibazwa ni agaciro k'ibingana iki bimaze gutikirira muri iyi ntambara. Ubwo icyo nitumara kugitorera igisubizo harabasigaye kimwe gusa: ninde uzishyura ibi byose? Mu gihe mugishaka igisubizo, kwanza ngereka mbanze mbaye ikaze. Ubwo ufite karikatrice ayishyire hafi, ubundi twinjiye mu mibare duteranya agaciro ka buri kintu kimaze gukoreshwa mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Nge nk'ibisanzwe ndi wa muhungu wanyu Mandagaba Alphonse. Iyi yo ni World Today. Muriteguye? Niba mwiteguye kadutangire sasa. Mbere yo gutangira kambanze nkwibutse kano kantu. I will prevent and very easily World War III, very easily. Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. It will be settled quickly. I will get the problem solved, and I will get it solved in rapid order, and it will take me no longer than 1 day. I know exactly what to say to each of them. I got along very well with them. Uyu ni Bwana Donald Trump mbere yuko atorerwa manda ya kabiri yo kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo yatangazaga ko intambara y'Uburusiya na Ukraine mu gihe kingana n'amasaha 28 mbere yuko yinjira muri White House azaba yamaze kuyihagarika. Nyuma yo kumva imbwirwaruhame, isi yose yarikanze. Benshi bahita batangaza ko Bwana Donald Trump ari gutwenza wa mugani w'abarundi. Gusa kugeza n'uyu munsi Trump yagerageje byinshi byashobokaga mu gushaka kumvikana na Bwana Vladimir Putin, bamubwira ko ibyo ashaka we bidashoboka, ahubwo agomba gucira birura. Bwana Donald Trump yumvikana kenshi mu mvugo ze avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri guhombera muri iyi ntambara kandi katazabyihanganira. Uyu munsi umusaruro mbumbe w'igihugu cy'Uburusiya hiyongereho trillion 2 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
mu gihe Ubutaliyani wagumye kuri triliyoni 2.2 z'amadolari, naho igihugu cya Ukraine umusaruro mbumbe ni 1/10 ugereranyije n'Uburusiya kuko ari biliyoni 200 gusa. Imibare ikaba igaragaza ko Ukraine yahombye 20% ugereranyije n'igihugu cy'Uburusiya muri iyi ntambara. Imibare yashyizwe hanze na Bwana Volodymyr Zelensky, perezida wa Ukraine, mu mwaka wa 2024 yatangaje ko abasirikare bagera ku 31,000 ba Ukraine baguye muri iyi ntambara. Uyu mwaka kandi ishami ry'umuryango w'abibumbye UN rihanira uburenganzira bwa muntu yashyize hanze imibare ko byibuze abarenga 11,743 b'abasivile bishwe na 24,614 bakomerekejwe n'iyi ntambara kuva Ukraine yagabwaho ibitero n'Uburusiya. Ubwo nako habarirwa bari hagati ya miliyoni 4 ndetse na miliyoni 6 bamaze guhunga iyi ntambara. Ku bijyanye n'ibikorwa remezo, mu mwaka wa 2023 gusa habarwaga ibyangijwe bifite agaciro ka biliyoni 152 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi umuryango mpuzamahanga UN ubara arenga biliyoni 486 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika asabwa kugira ngo Ukraine ibe yakongera gusubira uko yahoze. Haba intambara ndetse n'ubukungu bwa Ukraine byakomeje guterwa inkunga n'ibihugu bigiye bitandukanye hirya no hino mu isi, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abagize umuryango wunze ubumwe w'Uburayi ndetse n'abanyamuryango ba NATO. Ubushakashatsi bwakozwe na Kiev University mu mibare igaragaza ko Kiev yahawe inkunga ingana na biliyoni 267 z'amayero mu gihe kingana n'imyaka 3 iri mu ntambara n'Uburusiya. Muri ayo mafaranga yahawe Ukraine, muri yo amayero angana na biliyoni 118 akaba yarakoreshejwe mu kugura intwaro, naho biliyoni 19 z'amayero zikaba arizo zashyizwe mu bindi bikorwa nk'ubuvuzi, mu kwita ku bakomerekejwe n'intambara ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Amafaranga yahawe Ukraine agera kuri biliyoni 126 yakusanyijwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, naho amadolari biliyoni 120 yatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyarimwe ni nako Ukraine yaterwaga inkunga n'ibihugu bigiye bitandukanye ku giti cyabyo, nkaho Ububiligi bwahaye Ukraine biliyoni 11.1 z'amayero mu gihe kingana n'imyaka 3. Ubwo ari nako Ukraine yohererezwa ingabo kabuhariwe imbere ku rugamba mu gutoza ingabo za Ukraine drone kabuhariwe mu ntambara, misile zirwa zisekurana n'iziturutse mu Burusiya, satelite zikoreshwa mu itumanaho, byose ku giciro cyishyurwa n'abanyaburayi ku bufatanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuva Bwana Donald Trump yakongera kurahira manda ya kabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iby'intambara ya Ukraine n'Uburusiya yatangiye kubarira mu gaciro k'amabuye y'agaciro, peterole na gaze biri muri Ukraine. Agaciro k'amabuye y'agaciro ari muri Ukraine abarirwa biliyoni 11.5 ubwo tutashyizeho gaze na peterole. Kuri Bwana Donald Trump, mu gihe Volodymyr Zelensky, perezida wa Ukraine, ataraha uburenganzira bwuzuye bwo gucukura, kugenzura ibijyanye n'umutungo kamere ubarizwa muri Ukraine, ngo Ukraine igomba kwikoca ku bijyanye n'inkunga yaterwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku ruhande rw'Uburusiya nabwo bumaze gutakaza byinshi muri iyi ntambara, aho operasiyo zose zakozwe muri iyi ntambara zimaze gutwara arenga biliyoni 211 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Habarwa abasirikare bagera ku 315 tubariyemo abaguye ku rugamba n'abakomeretse. Kimwe na Ukraine, ibiciro ku masoko byarushijeho kwiyongera, amafaranga y'Uburusiya atagaciro, icyarimwe amafaranga menshi ashyirwa mu gisirikare ahangana na 1/10 cy'umusaruro mbumbe w'igihugu, yose ashorwa mu gisirikare cy'Uburusiya. Gusa bitandukanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubumwe bw'Uburayi ndetse na Ukraine, Uburusiya ngo bwungukiye cyane muri iyi ntambara, cyane cyane ku byo bwohereza hanze kubera gucuruza gaze n'ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi rwihishwa bitewe n'ibihano. Ibyo bigatuma Uburusiya bushyiraho igiciro bwishakiye. Guhangana hagati y'Uburasirazuba n'Uburengerazuba bw'isi kwariyongereye, icyarimwe hadukiramo n'amakimbirane hagati ya Israel ndetse na Palestine. Imyaka 3 irashize intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine itangiye. Byinshi byatikiriye muri iyi ntambara,
bigoranye cyane kuba wabarira agaciro kuko byinshi muri byo biba byagizwe ibanga. Gusa nk'uko imibare bigaragaza, ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ndetse n'abanyamuryango ba NATO icyarimwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo bo bari guhombera muri iyi ntambara. Tutirengagije ko ubuzima bwa benshi bukomeza kuhatekerera, ibikorwa remezo byo bisenwa buri munsi. Ibihugu bimwe na bimwe nabyo bikomeje kwinjira muri iyi ntambara, nk'uko biherutse gutangazwa na Bwana Volodymyr Zelensky ngo ingabo z'Ubushinwa rwihishwa nazo ziri kurwana ku ruhande rw'Uburusiya. Tugenekereje mu mafaranga iyi ntambara imaze gutwara mu mwaka w'ibihumbi 2024 gusa biliyoni 872 n'igice kimwe z'amayero abarwa nk'ayari amaze gutikirira muri iyi ntambara. Ubwo ntitwabariyemo ibikoresho bya gisirikare, agaciro k'abantu baburiye ubuzima muri iyi ntambara, ibikorwa remezo byasenwe, izamuka ry'ibiciro ku masoko n'ihananuka ry'ubukungu mwese. Ibi byose akaba ari ibintu bikomeje kwibara buri munsi. Nk'uko twabibonye, imiturirwa n'ibikorwa remezo bigiye bitandukanye mu gihugu cya Ukraine biri kurindimurirwa hasi, habarwa byibuze agera kuri biliyoni 486 mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakenerwa kugira ngo bibasubize Ukraine uko yahoze, ubwo hatabaruwemo ibyo ku ruhande rw'Uburusiya. Dusoza twakwibaza, ese ninde uzishyura agaciro k'ibi byose bikomeje kwangizwa n'iyi ntambara iri guhuza Uburusiya na Ukraine? Ufite igitekerezo twandikira muri komenti. Njye nk'ibisanzwe ndi wa muhungu wanyu Bandagaba Alphonse. Tubonane ubutaha mu biganiro nk'ibi. Ciao.